manu le nganga nai on le taiao Abe o le la ua puni tia po I poao E sau malu e wha asusu I lawa la au Sa sala le punga la au matala uao E tio fo I Samoa whai o na taiao Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga Le taiao nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Se ti tau whao le sua malie o le vine ula Mapau whaunga o le lupe lunga o le moso oi pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi E aso ua foa ina I le Samoa moni E tio fo I Samoa whai o na taiao Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga Le taiao nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua soho ai nei Samoana Awa mo malie I mauma E asofo na valo ia I mapaupauna E inga ua whaako ia tuile matai Tangata soi fua ua oli oli mapaapetai Tio o I Samoa whai o na taiao Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga Io e le amatanga o aso whaapopo le olanga ua e 5 minuti tali tu la fitu ai manatu Samoa ia faisi tu le titi o tatu tu le nei fiafi ona iai mesa e le uto vai mai le fatu fusi io ofuani mai taiao au le mfai fa beni te sau te le fale o te o mai la I le si ia mena ia natu Samoa o te fifi lava e fai lo atu ia le anga le lei o le tua le ni fui baanga o le aso ua mafai ai ona fai wina foi ia fuafuanga mafamuenga o le nei aso ia ua vai tu tasu te mito e 5 minuti tali tu la fitu I le fiafi ua fasolo ia ua le ua pongisa ua faisi leva na ngoto le la ni ta ile 5 ua ngoto le mato le la ai le lava ua fangasolo fe au ma ia le o fapena foi ona tatu o mai nei vaenga o le fiafi ia ele faia na ngalo le tautua ua mo o Samoa po fe lava le mai panoa le nei ke lope ma nei la langi o lo mfai ona e mafuta mai ai ma io e whanguina sa matu leo ia o tatou lava le na ai ele nga whafta I le tua wai le ua o le nga ua soto na I o tau nisi vaenga la langi lefto a pōne o la sofareile le ua pōngisa le fiafi o le sofareile I nei ia I matou to sila mai io o fuane mai io e le fala la no I le tai au ia ai si fe tala muli muli
mai ar tatu taulang si tia amatai tatu fe au mangaluenga o le yaso melea ia tatu peselea ia ma amatali e foi tatu au nanga o le yaso. Whaftai le atua lo mātou tama whaiwina ma le manuia fe au mangaluenga o le nei aso. I le mao le ala sa feo iaia ono nisi o wha moe moenga. I lau wala au pa ia istasi o au auna. Ia o le aso na wha mawai atuai. Ia matu ina tue lolo na tino maliu i le ele. Ia ua atu foi loi mata malingi o whanau ma no fe au whamawhanwhana o le nei aso. O matu o iai i le nei vaenga o le weekend. Ia e langona le nganga fia whaia e mera ngā whaftai o no lau tau singa ilo matu wola o matu mawhaiei o naulia manmanuia nei vaenga o le aso. Ia, o nisi o matu fuafuanga ma lava singa o le nei aso tamai. Ma lau lava ilo ngang pa ia tautu waina ni fe au mani ngā luenga o le awhaia. Wa fo ini me mwhai no matu fatino ina. Ia le li ie fo ia tu le vi inga ia toe wa ana le ailau fio le mwhai no matu fatau nuina. Ia, whaftai te le lava i lau fio. O le nei aso, wala au lo ngā pa ia tautu waina. Whamangalo, lau ona mai matu ma totu pa ia oike risalo matu ali imat whaola. Amene. Ia, o inga o le tua mai le karesia I Porirua, Wellington e New Zealand. Ia pe o no tō whaafonga mai iai. Ia amatali e fo ili le au nanga matautua lau si fonga taia fo ili nei vaenga o le fiafi. Ia mana tu le ua mai a mate ai langi le fetu taimtangi
i pe ona o tu pena inai le tātou tatalo ma le viinga o le atua. A matali ai ia tātou au o le nei ia fiafi. Mana tua fo'i e mana ia le tātou amata mea ia te ia. Po a lava a lunga e alu iai ia pe tātou o ala ia le a tātou ma le mautinoa. Wa iai le nganga o le atua mai tātou e tautu ruaina le tātou savalinga. O a mea tātou te whai. Po la po le whai o le umu, po le whai o le saka, po le whai o le mea onga, po le alava se me whaatinoina. Ia, po le sasa o le vao, po le moa o le vao, e po le alava, ia po le salu, o le fale, ka peanga le fale, a le mea mautinoa. Ia, e whai au tatu whaataunu ina, uma ia tiute mai e whaiva. Ina ua tō mailangi le malosi. Whafua loa i nā, mai nei, ia, mafuai ona. Tatu o lia manmania, fe au le nei aso, ia maso taitasi o le baiaso. Le aso whareile nei ia i matou, o le aso lo na fitu, o le masina, lo na lua. E si le vawe, makau kia le vawe, fitu, e man tua whan masina nei e pito pupu o le masina fiaso. 27, 28? 28, lua se furu valu aso le masina nei. Ia, o na whangasoro ringa le umi whera ni masina. Ai, pia fwila un tatu anga ia tu le masina lona fia. Lon tolu. Iai mea tā ua la vone ne yaso. A o alo whaiva i a tama whanau o le tatu atnu. E le ngata o le tamaitai. Io le fionga i le sunga le tamaitai i a tau whai le matangi to oa. Io o lo o whiangai ma le tau vanga a le Miss Samoa. I tonu o le whia le atu motu ai Solomona. I le Miss Pacific Islands. Pe uma ua wale o toe, pe uma o sui elingo. Na ua Miss Pacific Islands. Yeah, I believe so. I uma le ngona na ua sui ai. Ia o le nala o lo tau vai a tama whanau o tatou atunu. Samo is tutotasi ia ma American Samoa. So e tūlua. Ia a o tu se tō tōlua alo Samoa lai i Solomon Temine. O le tamaitai pi o ie leu alu atu e whaafoi ia le pale o le Pasifika i sautinu sai ate ia. Ia le tamaitai o moe moana Swanky. Sa whatoa Swanky. Ia o le leu alatu e tu watu ia le pale ia mo sisi e manu malo ne tu sanga. Tu sala tō tōlua na i alo tatu atunu alu tamaitai o lo saili. Lona lua o tama whanau ar tatu atunu pe uma o nei le fusuai. O le ali o Joseph Parker. O lana tue tau mwhainga lona lua lea. I le fusi o le lalangi man tu fu isa ia o mia le fusi moa ia na se ia la ia leo toe maua lo na vanoa. Ia e tatu te le lopo le arte mea a matai fusua a matai te mea tano. Alu inga lau tala. O lea e le o tūlanga le lei i mea tūla i mea tatu watu nuu ma le vava o i ngase a malo. O lea sa ili malo an tama whanau. Le ngata o le tamaita i tutonu o le sa ili o le la lei o le atu Pasifika. Ia a o se tasi fo i o le afo i ia le sunga le lauli le mai toa Joseph Parker. Ilana ia fo i ia tatu talo ia tama whanau ale tunu ia o lo o whiangai ma sa ili. E ser tau o vaenga ia o au tama whanau Samoa. E i la tau a tau tutu wae le ngō Samoa i lunga ma whaalau i loa. Ia ale ai e tapatau tali a tapua inga tatu atunu. E a fua i meo ngase an malo. E tau te sila fia o nei mea. E mwhen tatu vai o mea tapatau tali. Man tua fo i le taalonga fo i le tatu manu Samoa le World Cup i Whalani.
le fai le World Cup falani le la mana ia nei ta longa nei tam. Ai oso so le male radio thon ne ale la kapisa mo ka su en kupe ka ko ngai kam. Le ngata foi la le faingo le radio thon i le time le World Cup. O la ia fa pena foi ngase a malo na ai le fai a ona. Mo se pela o le afia fini. Pe mo le afia fini o le lo fai e sa ilinga malo nei le final ai fai final o le Miss Pacific Islands nei foi e fusuai le li o laudi le mali George Joseph Parker. Ia mantuane i la tou i le talu. O sa ili malola ia ta mafana o le so pe no to vai mai ia le masani na ufusi o mai nei ia to vai mai o la ula la o le papa le mele ia maleata ka vai le ata o sieli o ta vao mali i pe telo asomua lea ua fatu maua ni le avanoa talu mai le so le foi le New Year's Eve don wana maliwai New Year's Eve na maliwai ia le fatu teu nei lona tino maliu to atu ina atu tino maliu ia le ia la opine le tu sila mai ai ia mala ula le ula le na fai mer fo mai le ainga no tanta ainga sa la to ia mawela na isio na fine na vala aulia ia ma vanela o pinele le mal ula ia le o sau fai lo atu se tale valua mai o il farsa io valu fatim le taiao ia valu iva sfursu tasulua iva amata lotu sfursu tasulua sa motio ese mat farsala tale tasila tale lua io na ole ile fanua tanu ia mafapena ona tu ina tuailo na tino maliu ile ai le matangofie tapenanga sauninga o sili o tavao mali petelo te no fo mo no fo tonu al farsa temi ona sauninga ia e tumua lona to sauninga family night family service ia so to ma le lotu e kopo i tonu o le malu ia io fatumulia e tumuale le lotu seli au no fomo va ai ile tangata e fatumulia ile fo a sau i tutuila fa pena fu fatumulia ile tunu sau New Zealand sau Australia ia au tanu fono fo na le la mota va ai i sia tangata o nga ile community Samoa so se mea ia te telo o fea tangata tele le mau anganga e kua ulalo o aisi mau upu pe tatu te mau o mai le to ina le o mai te mini ia le tatu le to vai ai ia salo o ne vai aso ato la le la sau o te wea ngai sia na pinelea ia masi mane me alofa le na mai siona fine moa ne yaso ia e mana tuai lea tangata malona soifua o ngā tele me le leile atunu o sa ili ngā tupe le ngata ia fioanga o nu o i tū malo o e kalesia ia sa iai fo i se tasi fo i o li i pese i longa o tato nu ia o le sunga ia le fionga ia whanana Jerome Cray ia pe o le mori mauno na luar na ia a matanga la wal whaanga solonga mori mau ia nantura ia le li o whanana Jerome Cray ia mausuera na pese fo i le o le alingo le pese le manutangi ia matango fie sauninga o le fetalinga ia ta va mali ia e loto te le a fuisia na whanau ia e mali e fo ia
nai malie fo ia moli mau tamaiti ia o siona alo matua lava ia pe ese siona tina pe olon tina mai i fale asiu ia pe afaisao e malia la moli mau o siedi i fai mai le moli mau o siedi matua ia whawhitai le tua le ai ma se sio mātou e so o le mātou tama ia piu e so o le whapeara mātou e so o le meo le whai mea malie e whapea le tala siedi matua e so o le me tau o le tele o le whatama ia ai ona ua pau fo ia o le olanga ma le meo o iai ia ai pe o le vangana o tu sila mai ai ia o ta ofua nei na fai mai a usau nei la kili mai e alu le fale sui to sau ai ia no winga sile ro pe atu o le ia tatu por kala masani nei ia ma le afionga ma le fitalinga ia le tofatu pai Machera Saint Levi ia o la o le ma panga masani na il po le so farile nei ia o le so nai a New Zealand ia o te lotu pai na ua senda kuta link ia o le tula valu nei o le tana o le lima ia e pio le mena o winga ana o waru sa o le fale e sui mata ele mta i rungi o te sau nei ia o te artemi o le ma por kalame mele ua whamaruat fo i sa mo ia pe a whaisitu ele titi ia o na tuoto no ana sa fia ngai ile nei aso atoa ia e o talo fa ai fo i siri i petelo siri i pe ona e lausi le fie lo na swafa petelo ia o longa no am tai lavo tava mali i petelo asomua ia e ele tato nunga sa mo le fula ua o iai vaenga o le nei aso ia si temi fo i ona fatulo ni tala tu so tala o le tafenga i mani nei aso i le aua ia tuai i le toe aso ma le final service ia maona toe sauninga ia matua toe lola ia le lona ori sanga tu mau ai mo temi nei mana tua e alo mfanau a Samoa Joseph Parker lauli mali tu Joseph Parker ia mali tu mai ia i tatu Miss Samoa ia Litara Yeremia Allen ia ele ngata ia Litara a o le sui le tamaitai mai i Amerika Samoa ia o lo la tau wa fatasi nei to lualo le atu ia ai pi uma to valu le au ia to valu contestants le na ia o pi uma le Miss Tonga, Miss American Samoa, Miss Samoa, Miss Papua New Guinea, Miss Solomon Islands, o le Miss Nauru, Miss oisi atunu, oisi Kiribati, Miss Fia, ioi, te ua misi atu tia una inisi, to valu nei te mai tau va, ia le nasa mai moina, ia au iei foi se si ona i loa ua le ate me fusuanga a Joseph Parker nei fa mole fa i loa mai a fai foi ufa ua uma le le tango se si e tau mai langa o leu te sau sao ale maliu ia leu sau sao e fai tatu por kalame a fa mole pe a fa pe o i loa se si ia mai moane ia vang lu ngalo tala wala no mantua me ia e o lea tatu te su e sa ili malo na ia tatu tamafana ai leo tūlanga le lei ia tūlanga mō meo o ngase a malo o lo whea ngai man tato atunu. Ia atonu e vevesi ar tato atunu sa ilinga o ia mea. Ia ai atonu tasi ia mea whai mam e ono manu malo ai ia alo tato atunu. Tarsi e ia. Really? Oh, ia le ala usau tala ua mai manu malo te mai tai mai le Miss American Samoa o sau lea ia si mai seni tala ia le leila ua maua tala manu malo le Miss American Samoa ia vai ia me le tatu patpati ia mo lea te mai tai ia le lavo o Samoa
Ia, whaaftaitoe la stama o lauli ale mali to Joseph Waka. Te lopo se taimi o le lua ni le vaveao po la se taimi po no o le se sengo taimi. Se sengo taimi ia pauna le mea o te taulo ai io e. Ai o le no amata tu i lo walu nei to pay respect i le i to e aso se li o tava mani. Ia mana tu foi o le te mi foi le mon moni tuai ma lo faanga. Mon man pe afa pe o ye nisi o le tato au mafuta ne po o lo o yai te mi fa pe yo e tato te tau fai langona o mai te mi fa pe nei. Ia le e o mai o le vala au pa ia le tua ia i le toi teimi ele ngata fuila ia tava mali e fu isa mai tai o tala tau anu le fuila mato mafute manisi nei ia fa pe la sono ma la sofitu al masin fo la sono ma la sofitu february nei ia masina ato o lunga nei tangata fa te tali ai temi fa pena ma vanoa ai o nisi me o vanoa fa maliu tu na fa pena ia o le sono ma le fitu le ufailo mai o mati ia te mete i tala ta wanu ia mo le fia le tatu nu ia o iai nisi o le vanga le o lau tautua ma le pokala mesa mo e mana tuai fa apitoa i lato ia i le pese masani ai e mo le mantua i lo fanga ia mo le tatu vanga le o tatu tautua ma le unanga spese ia e mana tuai o ai lava o tatou o lo mafuta mai nei o lo o afia te milea i le valaau pa ia le atua ia le pese le tatou te tau fai lagona mai ia le valaau pa ia le atua i totonu li o fale ai usi mena fafo te maliu ese lo ufa ola Italy ala utangi la
Talia la utangi la bea imai Yesu fa'afofona mai ia talia la utangi la bea imai la bea Ia, si ufonga matang fie. O le tamaitai o ai, fo i lengo si tamaitai. Tau mate, te pese tau ioe. O le pese sa uwharongolongo i na nei, tasile pese sa usuina na nei i toe sa uninga o seni o ta vau mali. E i tutonu o le tus pese le kalesia a Yesu ki riso aso e ngatai. Le aso, supa ia e ngatai. Ioe. Ia, o le na ua manatua matadi ai fu tatu tua ia male au nanga sa mo i le nei vaenga o le tatu male nanga ina ua lusu fa minuti te aile tula fitu ben fato le tula e valu ia e sa wali tatu malo ia te tupai ia e fa wau le ma nanga o le nei ia fiafi e iai lau tala foi le na ufai atu pei na meli mai se tangata i tua ia te uma pei e whapea mai ua o fai ale tala e a foi pei ua fōringa ua misleadinga tangata me momo whamaruru atu lefto a mai i se uso le mwha sao mai le la sao e le o nei li fusuanga o le 22nd o le aso rua sumalua io I'm sorry for my wrong i fa pena foi lai e tatou ia se au mani tala sao no ta fesilia to maro ta fa tua monia ia o tou te au mai ale tala sao le la fe meni se le mai e le ilo tonu po ia manu malo le Miss Pacific Islands se au mani tatu tala sao so i tu tau fa se so le ai Paul mitala mautino le wa mai ele o nei e fusuanga o le aso luas fulu ma le lua o le masinei ia faftai tai la na ua mautino ale si ia si vanga na o la tala foi le na u fai atu le na u fatu na fi manatua o le o mea o lo tula i mai tu tonu o le tatu lo fe ese ai o lo e o ia i la tou to tonu o lo fai matai tai o le atu le sisi o ato toa sona i loa la tau te tau mate uma e o ia tu le palen fai mel tu le palen tala e le o na te le tar tonu wina le vailuaina le lau whaungaina pe le upu vailuaina mai sao e le mfensi se te le whaungaina le upu malepe langa o le malepe e le avea i ni mea whapea le malepe e se le mea ave me le ni ola me e whenga i mtangata me e whailiola so le upu tara whengai o le upu vailuaina sao o le mea mautino lava na o vailuaina a le uwinga o lau tara na whira tala fule le e oa i la tō o le tusi le na ave. Tātou te leo lopo feo le ale sa o tusi. E ui lava o leo fai mai ia laudi le mali toa ua tutuli. Iwa, tuli, moutino ane. Tuli to ono. Wa vese. E lo to iai sa taun whao ngāre, tasi wha tasi ma, tasi wha lua. Ina, le mea le tātou tala noa pe i le mea lea. Le no a matatu le na file mea o le upu le politics, le upu porkiki, le o tatu la lafi e tua ma whaongaina le upu ma pe le upu o se upu leanga. Le no a matatu na file ngana waveo mai o malo.
Ali o le upu aia malona amtanga e le se upu leanga. Leanga tata. Leanga tātou, o tātou e leanga, o tātou wha leanga ina le upu, o tātou si o le upu, o wha ngā tātou le upu, a se ia, whai unga tangata, whai mele politiki e le lea. Dirty politics. Ia, whai whaina sa, a pēna whai atu, pēa tātou wō, ali mea na matai mau e le upu le polis, e le se upu e leanga sona mafuanga. Pe auto le le sa ili velo te tala no tuai to le sa o tala le fai tuai au wa te le ne mo men fai na meli mai la si ma fine tua fe me ia te o mena ina o fai to lo ngona o le pale mena tato e falling au pe uma mea tofi pale mia o pe tu sai o le ai ma se mea o tula i mai sona tūlanga o le lei a totoa. E float uma me uma. E o pea me uma. O le tūlanga fule le pe fuila le uta tu whanongolongo tala no mai ia. Se tā mea si fasi mea le whamole ai ti ta mel sama mele tu fanu no fula po le ase input tu le pa mele ile mele fai mai ia fi me ole ele me tau ole minority government le setet falunga tu le pa ia po la na mai nga piko ko kikia le wenge pal to sulu male tu ya fi me allora vengo la o soli fa vai o ingol fa vai la mani o le mele tato te ia o le tate le o le mele o le tato o le crisis constitutional crisis o le we tonu tato il fa fita uli po le langa le moko Woleo Kashima Lavai. It's a constitutional crisis. On Kauking Armia. Or if I will bear, or if I got my law, was Solia in or Favai. Yeah. Na, Oliver Aina ia tulepa. Ioe, Oliver Aile ia tulepa. Leima se meu toi sao. Il terminei. A sau no mai fela ia fiame. Tam fai fela fiame e protect la ia leadership. Le fai mai fiame la toia. Le ai. E ele me tau ele se me fou. E ele me tau o le minority government. I never heard about it. O ke le I fa longo se me kau o se minority government. Au tatu whaalongo la tatu li whaongaina tangata I FM teitai. Le ma se popole, le ma se fefe, tongi mai ai lunga o lef, mata uma tu le whaita wafe o mata. Mata uma tu Samoa, ai pepelo mea whai mea tala I lunga o tatu mata. Ele se mea fau. Ia vaila lu whai metu le pa I lana ia foi vai. Ni ai o mea uma so le ima se mea o sao. Ele fai na leadinga se kamai numera ia se malu le o tau tino le foi la fai mai la auli I lana vai ele ta tau to I lana a tatu o se lau fatasi se lau falua ia puipui po a puipui nei na a o vaenga I o tu la fono ele o le constitution a o le electoral act uma tu la fono o famsino me tau famsino me tau foi whainga palota. Nala I se lau fatasi. Lo matala ma wha matala I. Le me te le aise me te tua. A le aise se maenga whai te tua I tono parimene. Le mwhaina whai parimia. Ai mese al parimia. Whai taitai. A ele taitai. Tu sa me kori whai etan te whai ma parimia tono o se parimene. O lea. O le whai ma taitai o se a foi. O se vaenga. Toe mau foi numero tele. Eu não tô esse tu nga me tua ke yosa sia ka ko ami le ai.
O le mea moni ana o le ala na fai matang tari tua ia tau. E mai o kia misli ina o fai atu. O leo pe o pere mea. Le anga ele i manino mai fo i ele tusi na ave i le fonga fetalai. E pi complain matang tari ia tau tuan mena. Ai le lei ara tatu wa ai pe ia i mea ia. Le anga e o ai ala to uma. E le o man, le ai sesi o manino i mea. O le ale me pau le tala le fonga fetalai na tau sa ua le whalonga. Na alu ale tala le fonga fetalai. Na whaongalo le fonga fetalai le so upu. O le so upu le sitangola se si e tu mai lunga so upu. Ina ua uma leo te tala no atu le urua i aso. The very first day o le fono. O le toe o le tausanga nei. Na watu lea ua i o tau ni meina tusi. Bla 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 bla. Faitawina tusi. Le ala so upu na i na tatu roi lola i ele. La le si tu mai la si sinu le so upu. Na iai lole upu peitai. But na au mai lole peitai na. Le manino lole tusi la. Te langa le na complain mata te tua ia te au mena. Na peitai lo ina funga fetalai. O peo lole tusi la. Te ia ua le aise le lope talia tusi pe polea. O tele lopo le pe vatua. O le a vatu lau theory. O lau le whape o mai se o le final saying o mai. It's my own theory. Tau te tilo uma ia i mea. A vore te whai atu e o i tai o le malo i te mine. Kua ke iau san mera iai. Matua le aise mea vole o tato paual mele tato teo. Tato te tilo ma tato vava ai. Ma tato whatuatua i le tua pio le ngō le tato ai ngā whauwhai. Io e. A o se upu, leo manino. A leo te whai atu, a isi whaarua ina lau tana noa, lau tana noa. Nā noa atu a tato manatua. A whaalongo fo le tau noa ngā tūra e pali mem. E leo le expectation, nao mai fo i atu i le epa male la tofu i vaenga, male high expectation. E ono tutuli le to ono lea. Nau mai amar ko inga expectation, le na sau noa ia. Eo, peitai, ua ese le whainga na tam whai e tatu whong whitalai e wha tupun file mō. Ia, le lava tatu te wawai, le whai mai fuila te tai o le tatu whai vanga. E te tauna tilo i le tasi whatasi, e le o le constitution, tasi whatasi o lea, o le tusi o le vanga le whainga palota. So me umai e te taun tatu ma foi, tatu tilo mai ai. Na mana le sau o minga whong whitalai, na peita iloa. Na au mai ale peita ina, na wau lo te whai atuai, ele tae ai oe, ma utou, na tu te whafonga mai. Na sau ale peita i lea o whapea lea isa. Ma ua tonu le so. Uma loma to fi falongo lo to fi falongo fono. O inana uma lo fi falongo fono. Mo ni ala utala le fai atu. Po ala vala maisi mo tala. Na uma le peita ilena fa solo malia e mala tio. So le ala va pi fodinga ua longo le leile falongo terminate. But look at the letter. O fea o ta o toile le tusi lea. Lea le tu langa o e tusi lea. Lea lava ta le fuiepe le amai e la auri. E le to e shava no fia mea malatou. E le to e shava no fia mea. Wa mututuli. Wa tutuli wo ese. Alan mele fai lan mele lo te whangaina. O lea. O la tu whangaina le black and white. Po la tu whangaina le tautua. Lale ngola le tfangaina. Le ia tatu o sa o tiro to ai ai. Lale ngola fa ngo e foi. Te mai tai le tai fa ngai tai le malo te le to le te tatu to fa ngai le parmia. Ai tatu fa ngai na ia le. Lale ngo tatu fa ngai. Le ai. E le o fa ngai na e fia me se sia ngoa.
o lae whaonga le upua. Whatutua i le tu Samoa. Tutusa le leia, le awhila e watu le au whai niusia mana tu whesiri whaavale valea. Le alan mea o leo le tinga ina, tu salo whatu le tinga ina fia me mana tu e whai ngā luenga. E ta uelingo fast. O mantua le tala le whai atu. Ale ala whai mai ia te tai fo i o tatu le rawe i te mine. Le ai. Na o le toa lua se furua, ma le toa iwa, lua se furu ma le iwa. E le to iai la tu te mine. Fatu le mkua ke yosan mele iai tatu. E le o tu la e a foi, e le o tu la i mai sona ia le la. E vai luaina ia le fatu tua i le tua Samoa. A le la sauni e le si le to sfuma to valu e fai le lo sut. E o su le mano. It's funny. E mali e le lenta tu tala noa ma va ai to to ai Samoa. Le anga na tusi matanga te tua fatu. I'm very sorry. That's my own opinion. Entitled I am. They are my own. Elise final saying na o au mai. Ai ana no fetu fapia. Na mana ia le au mai ngale. Le la ko e tatu to o fo no mo mua to sanga. Na look forward masa mo ato le la lo la to seria. Le vola na mention tu le pa. O le la tu foi expectation na watu a matuinga mele watu loa lau le tusi fatu lai le to ono lea to e o lo e fai la tu paru to pita i le mena a le winga na lo tala e o ai atu le epa na expecte fo i la tu che me tupu le solea o mo mai pita i wo sa wal fo fita lai a maila na tusi lau mai ma le tusi ta tia lo e o ta na fai mai a peitai la tanga fa winga le tusi le langa le o tusi le na lau peitai na peitai lo la lisi me te fa ngani e le i toenga ngana ina le tusi le po watalia pe le talia pau nei vaenga nei tua e pe foringa mai e ta tia tusi ai o tu la fono le ala e mautinoa e le mana mia tatou le o tu la fono leo fo fai mai tatou foi tatou losfulu au to fio tu la fono o to e ave ile tu la fono tau poisia le anga foi o fa walo le na fai el tusi anga i mai ya matu e unlawful ne tu linga o matu o tau manino e sia ka ko wa miopea so o la wala va ina o e le o fa pe o fa yatu a me final saying le tau te tilo ai le anga ai sia mo le te tala no tu na tu sa o mata ya o TV le tu tia le o tava vai tu sa na lau mai ya tu si ele fon fetalai na fa o nga lo le upu peitai o ina lo no fa pe ai it's done uma foi la son foi tu na mai na mai le upu peitai o na lo no le tu si fa longo lo si fono le son foi ato le o la wata la na wa u lo tu fatwai ele ta e ai oi a le ala u te tala no atu o le u te tala no atu mo o to umas le te fa fonga e o i o tatou atu na iai e lo mautonu il te nei e pau ale mele fa lango i tatou o le nganga o le atua o le na te fa to a file muina ia i tatou na te fa to file ma to e a maia se fenga fo i to tonu o tatou vanga fa fai e pau ale mele e mautinoa ia i tatou la ia o lea wa ia i tatou numera lau tau whaanongonongo tu fo i le lau le mali toa ma i tatu e tele me mawhai ono tatu whaatinoina i le luas furu numero le iai. Tatu whaanongonongo tu fo i a ale vena ale. E leo malo lo arto as furu limane even now.
Ia, io. Tātou talo ia le fono le whai nei. Ta iro po tarsia ua umar fono o tātou ranga whawhai. O le fono le nei, lea expectei, e ta tau na attempt e le toa iwa lea. Toa iwa lea ia fia me. A o a wha ai le sisi apia. Ia pe o mau fesili na, ioe, o pe nanga o te ia le tekse mo tātai o i tua, a mailanga pi whaangau le malia whapena. Ia no whaana la loto e whai vai. O sia ua, they are my own opinions. E pele o watu o le, e le whapeo o whai atu a mea o le me sa o le na. E tu te loa. Ma ai foi la o tu sa mon mele lo tanu atuai. O opu ia na tala ai ia fia me. Tala no ai to ina ia. Lea o to repeat o mata e to lea fia me. Tu lepa. Fia me tu lepa fia me. Pe opu masani, pe la le opu le unga nganai tu lepa ne o le fia fia me. O fia o ale vai nganai foi fia me la tu. La mo kwa musu aku le pe se mo kufpan mia. Mana tua. O pe o nunumi va solo atu mea. O lela o te i le mele. E watu le mua te i te foi fe au. E sili atu ona tā ua i a lau fionga le taitai o le malo le temine. Pe a tu malu i fo lava. Le tofi pa le mia o le atunu. Tu i fo i totonu o le pa le mene. Ma e wha ma vai alo ia. Eoi. O le mea pito sili le nā o na tau le lei ai oe, ma amana i ai oe tangata. In other words, you're giving a good example to your old man, your brother, the old man. Nā ua a vea i eit whale a onga i atu i lepa. A ua e loalo wa le toi whātua tua ina oe. Le nā, sainilo lima, ma e sa vali file mu. O le alofangia fo ina o e tangata. Ana whapena whaia o e tu lepa ile amatanga. E lewe siringia le toe maualo avanoa. E te toe tū lai mai ai o oe o le pale mi o Samoa. Peitai. Ua o ma le lima masin, le lima tausanga, o le neino fo inga. Te lelo sao tu le pai le mele tu le matemine i le malo. Le vailua ina le iei le malo temine. Te lelo sao na iei. E te lelo sao le iei. Aisia, langa fo i te le toa file mu mai le amtanga. Fea ngai ma wha masinonga. Wha leanga tu le mea, wha leanga tu le mea. Le mori mau. Mai lewa e toi whai mai nei i a fia me. Unconstitutional le a foi ia le minority government le te iai. E soli tu la fono fia me lo tu le ia. Which is e sao foi tu lepa. Sao tu lepa. Nang le foi mo ma watu le fatutua i le tu sa mo sa. E le te tau. Ava ai le tele o mea ie e ngau sa i le mele. O le mete lea le foi sila fia lea tu lepa. E sila fia le tu lepa. E le mawhai na ave se to alaiti. Ava aila le whangaina. O lea lava e alu i atu mai tai o fia me. O ia o le fast. O lea na tira o whangaina se si aingoa. Na o nu mera ese nu mera. But still, ona o lea. O le tusi leo peo i le mera. E whai atu pēla utala. O sia ule nā. O sia ule nā. E le whape o tolu ni vaenga wha upwhai o i e tutonu. E le o tolu ni vaenga wha upwhai. Only two. Nā le lua. HPP. Whatuatua i le tu Samoa. Nā le lua.
pe lima ni afo ni different uniforms ko kong po hato inga to what or white or black o le ala to inga sama mu pa o ingoa na sue o ingoa HPP fast o lona winga la mele no fo i fia me tonu i lau fionga fia me a faila sa o lo mana vatu tusi ua talia fong fetalai tusi la sanga no fono fala tonu i pe fa yo le a o i le tusi o pe le ali no fa yato mena ali na tu na fina pe lo tu le a le ali na fina pe ia fia me o ia o le pale mia o le tunu isia le lava e consider varia o le lalo le fa mandu le fa tu i le tu sa motas le lava na te fa ngaina le ngoa o le fa tu i le tu sa motas e te lea mea ia o tu lai mai lea foi la o sau ia le li tu le pa ia leu kongi melonga solo o ia malana vanga e le toe o mai ni fono komiti aisia o ila toe nga mela e soli tu la fono ia le taita ia se vanga to ai titi la mele fsi sa o lo ila o fai niusia o le ala le ngole o le vanga le te ia fia me le ala ngole vanga le la tadi fia me fast o mai fola ia ma la fai tu stala fai me le ai langa tasile me le la fa tasile tala o le e feo ai ma le tio ia le lilo pulotu le lilo limoni o le la tu fa mala manga le fa ma mai le si foi vanga le ale na tele le pongi sa mar chaos o le por le amalea o le fast e ave e le mea o iai le kapeneta. O le whaamanga le ave tangata ia. Not so much on number. O le mea o iai le kapeneta. That's government. Whanongo whawhia i la ori ia. Io he. Ua leo ngā tasi ai le whaalongolongo tangata. I toi ngā mea ia. Io he. E ti ngā lava o na whaalongo atu e pepelo le mele whaamanama tangata. Ale whe. Pela le mele na whina wai ia. I whia mea. Io he. E le se mea fau le mea ta o le minority government. O ana whea na i se mea whapeo ale. Wai o upu ia. O upu tai tasi ia. A tatou, when we read between the lines, tatou lola ia lea. E ata mai a tangata ni pepelo. Tasi le me mas e le lei tele ia i stui. Upu, words. Ia. Ia, ai whalongo nera o ele tangata e tele masani ia mea tui ngā, mea ele lea whapea. Ai whalongo nera whapea me whimi. Le ai, tu sape to la haiti ma to vaenga. Ai le se mea, ele whapea se mea fau. Tau loi talinga, le mea tau le minority government, when? O ana whea i lalo langi nei na tātou wa ai, na i se me tau o se minority government. So whaito tuan, tili la whea. O lai sa o sa ilele, a wā o la tau na whawhaua teunga o le tūlafono. Ia. Io e. Ai whaile lu whangaina tili o le upuna o le whawhau. It doesn't sound good. Le upu whawhau. Langa iailan mea leina whai. Ava i tōsi da sila samo i. O le tangata lea leo whapea i fuero na loto sole. E ngai loa kau ke le whaiar ku la fono lea. Lea tu la fono. E sāne i e savali mai lesi e oso i lesi. Leo e tu la fono. O le taimi a te aru ese malau vang whai. You have to go back to your district. Te toi fo i whailo palota. Pe te alu e te tūtotasi, toi alu whailo palota. Pe te alu, o ila tu la fono lea.
lea ua matua salamo tu le pa temine ai sea leanga ana maua se vano ana tupu mele temine ai lo istu la fonu fapia wa leva na tu fatasi fapia le HRPP ma to suli male tu te lola meo ye fa penero pa mi tu le pa e mondial tala le fayatu ai sea e oki pepa fia me nga mai a fapia tu le pa ia suli moe sful walwa form ka coalition para mi au sui para mi oi e ala e sa o pese me le fatwa pe ana le ai le tu la fono na fai tu le pa ma le hei pipi wa ko e ka upe i ku la fono ia to e tau ia fangui le sanga me ko mfai fai esia o mana fai la tu pasiela tu la fono o le tu la fono once you leave lova hanga you got to go back failo parta failo tamai parta la titi le ai ma se mem fai ko fai ai ya ma se mem fai ko fai ai to man la mala to de mele le o pe o vai fa pe kilo aku le kilo mai le kilo mai le kilo mai não me foi le fai mai la o fai parta la o fai snap election la mai ngi kan ngor snap election ngale fast food wa fele le o ma fai o le lola paroka e na fast food wala tangata fai le snap election my goodness ioi tu le anga ia mo me fau le anga ia ia le ko ka upe i me le ala o tu le e tala fe ngai le me o le to fai pe o le malo na ele o ia o tu foi numero fa ko fasili so le kali o makuas o tu sila mele pisa tu e matu nei tu sa o tangata nei lungo tai o le tatu atunu malo la tu taimi umi to tonu o me tau por kiki o la tunu tu no fai atu le upu ai police o me sa le upu politics malona original word na lenga o ku palangi ma li liu ma le upu fa li liu le upu le ma le upu palangi o politics ele leanga lona ma fuang awa leanga nei o tatou o le tangata soifua ia le lola po ai le lo poi to due le PCN me le firbesse musuel ese martofi ka fa be foi kai kanga o kulepa musuel ese martofi para mia musuel ese martofi te fono la kapisa mo ale foi PCN me lom kuia a ole fautu wanga sili o na mana ia lena lau fionga ili tai o tatu wanu if I were you resign from vai adu esse le leia na vale atunu to mo so of no system ale angani o lo walu o oi o tangata silina e manama e malo lo fa tupu le angani le na sili ai pe a fai e moni lo alofa i le atunu sili lo malo lo tu o le avanoa i le avanga la e ieni umela i le tanta le fai mai mai le ile o mistea e poto mamau atu le pa tiro fai tu fai se poto mamau ai oi o lan mena i ro poto oi ai vai me o te fai tau atu te famtala tunga me ai sia le fai tatu fai tau atu ma fau o i latu o le e mea
O le mea sili o na leanga. O le ala mai tam whaia mai e tala noa le mea o le tala noa le fea tala noa le mea lea. Ala ke sila fia le lei ale lora paloka le iei nei. Whaatoa tau mai a le si vaenga le fit se lau mon tupu le iei. Wana le fast food afe. Fit food na le fast food afe me la ua le afu. Le ladies New Zealand au mai i le official palota. Paula na me la ua umana fai. Paula na me la ua umana fai. I le lola palota. Au le tala no le snap election. O le tala no le snap election. Ia, ele lei ar tatu vava i mai tu e lua. O le va ai a le tu, a le fatuatua i le tu sa mo o tasi. A mai nei lai o e pepese o mai o e whai palota. O tupe ai e whai ele palota. Se mea tau o fia e whai ele palota, a le whai la tatu sa uni e o man whai le pe whai se palota wha tope, po se snap election. Ale foi koe paloka kau sang fo. E ta puni nei mea o ke topa tisia. E really le lola palota i le aso tolu se folu. Setema. Setema o ke topa ta puni. O ke topa novema te se ioe. E noa pelila tu sang fo. Anu le se palota. A fai nela a fai le mea lea ioe. Le sila mea lea, pei o le mea lava lea, le te tilo au iei, e le tae ai o tau, na oa u lava, na oa u lava, lau ale te tilo na oa u. Na tau rau whaalongo le concern tu le epa, i le mea le fai le mea lea, a toewa e tu a toe o mai le fast, toe tu whaatasi, including manawanga uke ua kukuri. Po le alawa toi ngā tau e tau ai, o concern o poponga le itu lepa I fai aku meia a ke ko va ku fa kasi uma le solid le coach lima io o tasi na pine fa maura tala le fai atu I mele o le float le tu silen na ave tu de to no le ko kilo le mele tu fatwai io le anga ele matua I longa na manino mai se tala ale le foi ale tatu fonfitalai ile tu silia ele la titi mei tu le mai ale le ia le tatu o le tatu vava ai o le fainga pito fainga fia ma so ani ya sa mon melea fia me io si o tai sau e saini lo lima ma e alu lo te malolo le lei e lese meleanga fatu pili o yo e ka fio laisole sa o walu ni le maliu fatu sa o yai na launga ta malo solo a fale fanga launga ta malo tali a inga na nei leo te tala noa tu ia fui fatu pili e nosa io ia o le na e mani e io me tu le mai a le fo a to me ia o fia me o le sau e malolo pau ana fo a fo ie e mana o ia lau le mali to mala tu tau fai pe po le fono nei fo o le fo la tamai a le o tatu lo samo fia me sau e fa mavai ma tofi pania tu sa o lone I la tu o lo ia le majority alo na foi ia va ai le tatu wow le malo sila to ai numbers io wa tasile na tante sa wone fa I mo sa o nei mea o le au tatu malo e ma faina fai atu tatu au le malo I le fionga te pale mea te sa wio o e malo lo o fa umi fo ne te usanga le fo la watu ne te usanga fa umi ane pa o le fia malo lo tatu a te tau malo lo
langa o tofi pale mia pe a faia o le ua active ua activate le ua reactivate le tusi lea yo e le te fangaina ia lu va tu wa ilungo le fata ia le tatou malo ni fiafi le amanoa ia te mate tu pai le ua tanu mai ia ta lo fatu pai malo le folo manuia malo le soifua manuia i mana ia tapuni e lau au kitchens la tu tu alanga se senga mai ai o e atu pai o e langona mai pe ia ngai fulisa mai o tu pai hello 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 tu pai o langona mai au ngai fulisa mai o pe mangai hello Bawa mai tule pa. ia lo langona atu ngai a foi pe a fulisa mai o freeze mai ka u pe Ia, le langona atu. ia okay ia ai mai le au fatalo fa mai tatu nu ia ma amatai tatu tu ne fiafi ma falo alo tu pai te loa le lo exit nga ko sa wali kong ia le military no atu di tatu e tu le feitai o tu na le o io na tu sa le o ngalu ngale le tatu te fire te minei o le tatu fautuaina o le te pale mia and I believe that's the only solution we can do right now Olea to ask her a favor to resign o lona lofa na i lona tunu aisia a whapea ia tatu o whapea ale matanga ia le matau atu e tunu mamau atunu te tele nei matanga ele se me faita watu tatu e tunu te tele ia ma faita wai o lua le fio ese mea tatu malo e la e ni lua mea le e ai atu tusa i tangata o le atunu o tangata foi o le atunu tu o lua lunga i nai mena e le ina i o teifoi o mai o e malolo ia lenga o le pale mia o le finga sa o ane na o le ua matu ai o yatu aisia ua sole la ua kauiso le atunu la luatu foi ni tau sanga vai lau tatu masina lona lua me fa mole lau fionga i le taitai o le atunu le ale le foi sa foi tu le palato ia langa isia o number se fai ia tatu fuang le fo manino i le ai se me lalo langi nei e tau o se minority government e pa wale me le tatu la vivilu tatu loa e pa me tau o le me tau le ale ka o le mea o le caretaker government pa wanga le me ke ka ulo ya u ka ilo ya ko o tele lo ya o se me tau o se minority government o tu va ai la fata va lengo le polo lo tu e sole fata va lengo le polo lo tu sole fe me le se me fo
e leo se mea fou. O ana whenu nei lona ini mea mo whapea. La a vane ale umina e iai to tonu fia me tonu o por kiki e le atunu u, ma me pe ua e sanga sawa ia o manatuana o e ilo mea. E oi. A le fe soso ni atu lau atunu. Mo le. E oi. Mo se le linga i ati oe le tai o le atunu. O lou faa se e tuangalu. Ia fai lou fe sili ia tu le pa. Pele an me musuai. Fai li nam fale aonga ia te oe. E tele mai le na mea o le tauanga unga ta o tu le pa e alu e malolo. Ale fua se mai o e fai. Se vai la o iai. Mea la nai fai ta wina ile me o le tangata. E moni e lo loto le tō whaa ma le whautautanga. Io e. Fa se tuangalu. Tu o mai le malo. Ia i la tu. Io e. Ano le te tapu e mai ma te talo mai ia manuia. I la tu e whaawa wina mea ia. Io e. Ea. E tau sao le nā tale whai atu. I lau whionga le tamai tai o le atunu. Langa o le matou fai tau. Ma le vava ai to ai nei mea matu la fono. Mana tu foi lo matou fai tau tu la fono foi matou. Ioi. Le o matou tiro matou pe fa palangi pe fa samo. La lava na ia matou nanu mana ia matou fa samo ele io le mea. Tu sala po la le o minto ye le o advance le la lolangi le temi nei. Tele platform se fai tau oi ma o tangata. Ioi. O le fautuanga ma le loto maulalo lau fionga te mai tai. O Samoa. Sau e tu lima mai le whainga malo. Ave i tai le ao le malo, ave sa fautuanga le. Tu uro tangata o le iei le uman fatulanga se whainga malo le le. Ai aua le ia. Siona. Vai pe le emo le mata fia mele le alu le taimi. Time is ticking, running. Pe le alu o le le au. To emo ele ata o uni, uma tausanga. O afar tausanga. Eo e. Le mea le vatu fa male loto maulalo. Eo e. Lau fionga ile saufapito. Tu lou le tu malo. O le mato tu walalo. A whai te alofa i a Samoa. Tu u lima. Tala noa i le au le malo. Le ase tu mai. Tu u lima le malo. I le whatotua i le tu Samoa. Eo e. Leanga e o na ua umana whatutusi au tu e whamalo loa i uto. You are no longer. Eo e. Members o le fast. Yeah, good. Yeah. Na tu lea ua taunu mai ia le tatu malo fo ia ma wo ma paanga. Ia le la ua sa ia fale tonu mai lava tatu io ia le la ua ma atu. Malo le fola manuia tu pai, malo le soifua lau le lei ia mai le tofa ma fatar fo mai ia ma fa felo mai lo tatu atnu o lo felo ia tu ma futatu. Fa taito le epa ia fa malulu atu le te fa fonga Samoa. Wa le nei aso faima leanga mai le tato le internet. I have no idea. Wa lu tai au vivesi atu le service provider ia ai mau tu langa nai alu mapi. Ia ai malo le folau le lau fa fonga Samoa ia o le fo ia le bola fo se au nanga le nei tu la fiafi ia fa piona ma fa so tuai ma le o tu le foi le tato
si fonga tau fo ia malo so fo maua malo tu la epa mana ia si mawai atu tu sai ma tu sau ningo tama ia ta va mali be telo. Ia se vai mai ngā whai mai ange tuki le kai au po ele vivingi mo ange au. Lango e whaisi mama o men whai ai. Uaru la le whale to e sui mo ka e mo. Lango winga e whapengi au kere i o mai. Okay. Yeah. Mana ia le vavai atu i tu e taimi o si. Io si ali. Sta mama tua ai. Io Mana e. ia fo ia le sunga le mantangie. One of the legends. Io e. Whanana Jerome Gray. Io e. Na watu umasi ali i masia na whanau le lea foi. Sia na whanau le le whaidi fo le ne America o le Common Kings. All right, okay. Wa fo i ilana tali ina lit kitai. Right. Lit kitai le tali i le titi o Jerome Gray tamaki o tamai ngoi a mata. Tau mata Gray. Lit kitai la ile on. Ia, on sai mai ua toe pa ua tu ia tato ia. Ia, au manatu na ua ta lua de fatalofa. Ia, ai manatu da papa avelore ta por kalami. Ele leva foi no saúde ia toso o lefto atia le titi ali tu rama dafa. Taro no o matatu studio. Ia o tara pia ngai lava la. Ia, mana ia le ta ia le ata mai o tanta le fai mai a fai nele snap election election general election next year according to the constitution. Na e fai tawa e se fa vai fa pena o tatu o tunu. A fai nele snap election election merito sanfo. O la lea titila e tula epa. Mantua o le fea sao la va o le fai o le by election na i lātou ia wa iele fa le tonu o le wa sameme ia tulo le ngana. That's a by election. A snap election lo le a fai lo le palota lawa i tele like a general election. Let's say general election next year. Yeah, pe a fa pela le a snap election. Yeah, ta ilo ia nei te iwa wa se le tato interpretation o le for le snap election and the by election. Yeah, lang o le snap election o le pio se me fatu tope the whole country. O le by election nga vanga ia to ono. Ia wa pe o le me tonu ana ta nga ia le tule pe ona ai le sa fa fonga masa mua i le press release le sa mai e te telefono le sunga lau le malitoa o le ale mea le aoa i e whaia ia nei tūlanga ai olo o iai le awala em whaina na fofo ala mea i le mata upu which is meaning o le o tutuli to ono o le iele majority e wha awau le whainga malo ia e pe e fōlinga mai e tasia le aunga o mea umane e le mana na o e whai se by election e le mana na o e wha awau le whainga malo ai le pe optia tu la epa le snap election which is why pe ona ta ua le sunga lau le malitoa o la me lau o ia tūlanga o le whea sao whama vai loa tutuli e te maitai palemia o le lava tu mau le fast wha awau e la tau le whainga malo. Ia, o le ala me uwhaintai le mea le tuturi o latu ia to ono. Awelale comes to the main point. O le peia o le lewa tatou mai mo atu tatou nei fafo i whapia fo i Samoa. O le mea tonu ale le tula i mai. E le mana na o lava e pale mia le sunga lau le malitoa. That's the bottom line of le mea o wha umi e nei whinaunga. A Noah Hunt. Se ue te whawhia poto ma lau tara noa.
kaunga ese mai, e o te whawhia poto mai. Ia, ore nā. Oh, have we got any tangata o mai negative. E leo toi mana o mia tātou le negativity te tonu. Wa ati le na toxic ma le manuia. Ole mele langa e te tauna na whamanino le melea. Nanga le whai mai le ata mai fu ure tangata. E sao tu le epa, a whaise snap election nei, according to the constitution, e le toi e a fu e leila se si tiano election next year. Mela nga kakaunga nga confirm mai. Yeah, well, just like I said, it's a set to interpretation ni ole for ole tu la fono, but you know, o ya ala o mea pe ona sao no la o le maleto. There's no need for any election, which is a sao. O le fatu la fono inga ia, o le ua mauti noa ua tuturi. Wa pe le mena fa manino mai. O tu la fono nei na fai e tu la epa. E pui pui ai ia ma le tatonunga e le mawhaina lu ese ma le tofinga a o lea la ua le o toi ai a le la wala ki ai la fia me I o le ua pui pui tu la fono le nei tanga I whala I ai le sign of event on me le o tu lai mai na alu alu tu langa o tu la I mai whapea o lea ea foi tu la epa le wa au whaatasin fia me and all this ale wa e mai ele ata ana na filenta to fa O sui for tonu ar ko inga ia. io o le fa pe mai o le amolia tu la fono Ia. o le la amolia tu la fono e na fasili la lia e wala ia molia ia fia me tu la fono wa le manino o la to ia le wat tu di ese mal vaenga fa fai o le ai la ni pati e tu ai tu sai malo tu la fono ale fainga palota le lua fish for weaver, tas fatolu. So where does that stand? Antu langa nei, o le atato pe ona whaadia mai Samoa. O le atato wa ai e le swinga I le sila sanga I le vai aso fou. Wa o le aso le la whapie pono ai le whawhatui ia ma le toa iwa. Toa iwa le nau esi. Wa legally o la lava le stala la to I lalo. Ia o nei lai lo ai pe o pele ai a lea na mai tau atu ana po I le saunoanga le ingoa matua ia ali. Wa maua le tala le sesi wa ta ofie e tamai tai pale mia o nei sesi sau le fono. Ia o nei la pela le sa I whapea mai le tele malo le atunu. Pele o ia sesi a wala e ono fofo ala mea ili nei mata upu Ia le wa umana tu mai ava noa le vaenga whaafatui. Ina ia fofo la mea matam whai e tala noa o atu whasoa. A whaila le o atu le toa iwa lea nei. Ia ole atato whaalongo I le vai aso fou. Po lala le sila asanga le a au mai ele tato pati. Po whianga I ai le toa iwa lea. Ia, ai te lea la fesili. What if? What if they Na don't? so ta ita. Na so ta ita ma fau to tasi atu la epa. Wale sa fisiringia lava le autostala pe folinga ane whapea. Ai sa fisiringia te mai tai pale mia pe o iei se awala pe o iei se langona te tu fatasia ia atadia le ai. Ona la wa mautino le tulio to ono. A ole to aiva lava ia lele I fai iei se fai unga. O neila le whapea le ua whono ai. Ma ave alo ia le wala au lia o atu lātou te whono umanei. Mai loa I lo le tūlanga o le meo leta tū wai lātou. Ia a whaila le o atu nei. Ia ole a whaile whai unga le tātou vaianga whau whai. Pe o le tūlanga o le atu tūli fo I pe o le vaianga le tūli mō mua ai. Ia ele mwhaina tātou predictinga ia le vaianga. Se I au lia le vai aso fō. Na se I whono nei na mawailo se tali ia ma tātou mawaifolo se tali le vai aso fō. Ia, la atele ia ne mau me tupai. La atele angi mau mea ia o kelelo. Ore tali sa o amar whai ngofie. Resign o rama tai pan mia. O le saunoanga fo nā le.
le ngoa matua ia ali. O le fea sa o la wā wha ma vai te mai tai pale mia. Ia o le la mo tula I mai le tūlanga na alui o ia tula epa. Tu whātasi mai. A le wa ese tūlanga le wa tu o tula epa. O le wa tu tula epa o le a ave su e unconstitutional. Le a foi. Le whaia le ta inga le te mai tai pale mia. E o le minority ia lana vaenga. Te lona mea no whanau noai te I lo matua. O le sau o lana tali lona leo maalu voi le. E pina te nofo manipulate mawhau tangata. E iei le me tau o le minority government. E mai e leo se mea fau. Whanau foi le I upu. O upu I o te tara noa tuai. O e le whape a wa e le lewa no nofo I mea whapurkiki. E whavalea mai e tatou. Mena rinda watu tarsanga. O originari tupa. E mantu foi e tango e na laisle. O maua mai tula epa. Ya, tano mai. Hello? Tano mai, le lango natu ai. E pe o lana saunoanga whai mai. Ia, pe ona saunoa le fionga te mai tai pale mia na tupu mua foi. E tanga I whala iai. O mo meo coalitions le minority. Na mai le tu whatasi. Mai isi vaenga. Le mawai le majority. Ia ale teimile nei. E minority lato on its own. E le o whapea o whaisa coalition ma le HRPP, pe whaisa coalition ma sesi vaenga whai, e na o lato lava. Ia e langona I fo le whanonoa, pe e fōlinga mai, ia tu lou le whafonga anga Samoa, pe e fōlinga mai o lato o popoto o Samoa o vale le mwhaina lato whawasenga ina le ia winga ma mea ia tutupu mai. E pauana me e fele I fu o tatou mawhau tau whawasenga. Langa te leo tatou tiutani mawhaiva. E fi so soani e tatou government. E le whapea o le latu fo I pe e whaonga tatou sistemi. Pe au makua paso ala ko me kau whai. Pe o I le tu le tu lau pito tupai. Ina ia awane I manatua ia te I upu ia o mai lunga o press release. E le o malama uma tangata Samoa. Io lang lo killing kalngoinga ma ele ai se me ka usa minority. Kau tama faivo la lo tu fa malama me ta o minority government. Pe a ia ni teleni a foi di van fa te pi o to ina New Zealand. A lo na pono Samoa. Ngal HRPP a mar fast. Yeah, man tuole taimi nei in current government in New Zealand le taimi nei. Io. O le coalition party le mele le whainga malo le tu lai mai. E le whapea o se foi. Na se tasil party e tolu party o lo tu whatasi. Le whai ele coalition le servinga le malo a New Zealand taimi nei. Ia e peila o tātou Samoa. Ana whapea e se foi se latou party a o ai sesi o le lau te affiliate fata se fai se coalition. Ia ona langona la ia sa o le tulang. Ia ape e whanono o te lea o whelawa sai wa too toxic gele le mata upule nei. E manuia o le ai se mautono o le atunu. Ia e paule mea ia e ave le whaaftaima le whaamalo le sunga lau le maliatua ma tato wang whai le fast. O lo o tama whai lava e pui ia aua ia toa file mo Samoa aua ne e se a fianga o le atunu. E makau kia le mea. E matau tia le mea. E matau tia o le la ia sa la personal view ia. E matau tia. Ona leo la ia e mai lo true colors ma winga whaale manuia. Le la asa we lola le winga le manuia le pe whapea. Ona because they're in parliament e na o lātou e ata mamai, na o lātou e popoto, na o lātou e loa. Ai whawhele atu no olo tāpua. Ioi.
Ia, no vai atu fu tau pale va o le li o mate linga piosio a o le fai mali foi o me na vale le na fai a fia mem fai same question ale fai a fia mem fai a tulep o me fu le a pole ala vai le ia si me fai o le fa no atu le tunu la le me la se tali la to te mai i le tunu nei valiano wa oi si puta te fai tu pa Ua ole fe saola wa. ia O le la whaia la tau whetaua inga wha upwhai. ia The political way. Ai matua i le, matua i ngalo le atunuu o lo tapua ai. Ngalo ia sa mua na filifilia la tau i te tonu. ia tonu ana ia le foi sa tatu tataria ia e se foi le va ai al fas termine la te le mana to ave le court paola le me le li o Harry malana tusi le na ave o lo la ave la kokusinga o fela o ave tusi le me an lo fu le tu li o lato Yeah. So inga whae, tongi le mua mau le awha e whai mai unlawful. Ai e manga o mau pēa i le ngole fast. Wai paulo le awala i loai o le tu mau tutonu. But legally, o le wa batu le tusi a le vaenga wha upwhai i a lato umanei. Wai ei foi le kopi le fong fitalai. O le foi wha pe o ai ma le kopi o le ofiso le komsino whainga palota. Ia wala ia tula epa. A whaia ua leo o se si tūlanga. Ia o le tūlanga la lea i lalo tula whonua. A tātou titilo to alawa iai. O le ua matua i o ia le tula whono ma le constitution na Samoa i Ia o le mea la le fsiringi ai. So whaafele au le malo. Whaapea ia le lo ia sili, le whamsino sili, Ona le whamsino sili o la tau ia i lalo tu la whono. O lea la tanga ifo ia le vasenga o whamsinonga. Wa ia leo ia o lea foi. O le whaamai o sa mui tu la whono la, le constitution. Ia ele mawhai ele au le malo po le ase si tūlanga. Ina ia tau fufol whaafita uli. Hei una dia e mai nisi winga le manuia. Pei o lea. Ia matatou te le mana o mia se sa moe to e fo i tua. Ine ia ini whetaua inga manisi winga le manuia. Ia o ina la le pe e se langona whaangani. O lea ele me wa umi ai. Ia o whala tūlanga. Ia o whaafonga mai fo i tai o e ka le siama. O le taimi fo la ne wa tauna tutu malosi. Ia la tunu. Lea se la sanga sauna whai. O le si mele, o le mele pe le no e te sauni o te tala no e tu pa i o le whaano noanga le tu sa le pe ua koe le fi atu le e pelan tu la fono na whai. Wa ana le whai alan tu la fono le whapengero pan mianga ia. Me mongi ia. Ua ngale o mai ia form le kolisi le kosfuru waruanga ia. Mar kosuli mafia me. Pe ana le tu la fono le esa. Ia foi whai mai. O le la au ne whau i ne tu e tau ai nā manua. Ia nga mea form kolisi fa pero mar ko inga ia le su valo asuli mo e sa ro e su par mia fa mani ka usang. Moni. Em fain tu. Ia kalo fai o le tau lau fa moe io. Ia tu pai. O e ortina te loa e sili atun fia fa longo ia tamai tai ni tai o la tu terminei I so leo fa tina. Sau e resign. Na so finangalo. Moni tula epa ia e le wha atunua tu e lo nei vai la na fionga tu mai tai palemia Ona o le tūlanga nei o ia pēna silingie nisi o tu stala. O ia o te maitai o le tina o le atunu, o ia o le pae ma le auli. La tau nei,
Ia o le a le sa manino lana tali. Ia o le tua lalo ia tu sa o tuai. Ia au tafa lau fionga te mai tai pale mia fia me. Sa fa me melo, fa pe foi na watu ia le fa alo alonga mawalunga al to tele i mātou te mai tai tātou i tu pā. O te mai tai pale mia mua al Pasifika. Mai se sa mua. O le alo le sa tu mai le pale mia mua lua i pale mia sa mua le tasivo no lua. O isa fa me melo ma ave uma iai le fa ma tia a tina uma o le atunu o la langi so se sa mua te mai tai. Ia le watu la i mai nei mau whainga tā. Ia wo oi fo i se situ langa o le manuia fo ni la fonga i la wa fionga. Ia o te langona, ia se langona vai. O nai i nā le tō whai la wa fionga. Ina ia mā ia sausaunga tangata ma la fonga e whai. Wata tauna e wha mā vai. Ai tātia whaawau e po ai se whaawawina. Ia re tātou whainga mālo. O le langona ia file toa file mo Samoa. Ia toa file o musi o tātou atunuu. Tātou te le mana o se Samoa toi fuli tua ua malama ua o Samoa. Ia na o se tua lalo lea. A whaafonga maila o fionga te mai tai palemia. Ia e lea o ie. E mātou la o fionga. A na o se tua lalo ma se whautuanga. Malo whaftai. O le a whai atu lai mai le tātou le vāenga whai le whatutua le tua Samoa. Tas malana fontanga i le so. Ai au mai se tala fia. Ua lango umare to iwa lea. La so fina ngalo. La lisi move whai le tātou e ono whai le tātou vai. Ia o le tūlanga sa o lava nā tula epa. E titiro lola i pe a whai e manuia le fontanga le so. O lo whaafonga Samoa, wa manino o tātou le o iai le majority, o le whaasa lo iai le majority. O le ina foi la, o te langona foi ia uia i nisi foi o tustusinga ma nisi o vaenga. O ie ta tauna toi foi iai la, ma toi ilo le whai unga a le fonga whetalai. Ona o lea la o manino ma mautinoa le toa luas fulu iwa. Ia pele ato fo le lua iwa awa ieni whaasilinga. That is the majority wa kaunga take over loa. O lea so i loa tupai. Wa avea mea i vesi ai. Ke loa pe uma ua staka i maritato tasin miliona. O le whanonoanga ia ua ia tula epa. Pevo ene sila fia le no whasoa te o le news. It comes on the Al Jazeera news a la langi. Le na fine. Matua i update mai tu nu te tele la langi e le whawhita uri le tula i mai Samoa. They are mostly updated. O le langona lava ia tuatasi. E se ana ia wa a matana alwa e lunga ia le development o le atina e ino si o tātou atunu. Ai panga lea ua toe pona ia i le whawhita uri le watula i mai. Titilo la ia iai, e toa tele atunu lesa iai le lango me le whamoe mo donors e a watu tupe sosania Samoa. O la le ai atunu nei. La le vai le atunu nei. A number one titilo iai. One, it's unconstitutional. Le rule is a minority o le whainga malo. Ia. E o le sili la vesili ai. E whaawau bela na avatu i soani ngei donors ma meo grant and everything e atunu nei. O se whanonoanga na ne te ua motusia. Ia na whaawhainga tāla, ia na toi whaise a wala, ina ia toi mawhai ena toi upgrade le economy si o tātou atunu. O te loa tupai o te lea le afianga o le tātou atunu i le vailuaina le o vailuai le tātou le malo.
Ai o le mele tam fa ia le tatu fatu tu ile tu sa mo tasi. Ina ia tam fai e fo ia o te loa. O le toe maua ia le lua vai tō. Te loa e le toe mau fo i tu la fono fo ia. Unless e ni la tō whainga whaia ia ma whai o na wha tupu ina pia. Ma wha tau nuu pia le la tō ana watau au mai le amtanga. O te titilo ia I le taumawhainga ale vaenga whai ale fast. Ona o le lato naunau ta inga e wha mātila le lato sa vali sa ave ia sa mua le lua o lua tasi. Le whainga pālota lea. Le mana na oi ia uma pele paia inga ai o ina ia mawhai o na wha wau makiliva uma mea sa wha pea o na wha lawiloa I le tunu. Ona tulanga lea, lai mana na o ia maua pea e sa moa, ia au nanga, ma wha manuianga, ma mea sa tau mawhai iai, a o tula I mai whainga malu. Ia e panga lea, ia ua pona ia le ala, ona o tulanga le ua tula I mai. Pe o tua mania ni tau mawhainga ina ia wha wai ia, na mawhai ona lato kiliwaina le whi au sa ave, I le tato roadshow le sa whai. Ia talo sia o le aso. Sa whapea fo ina mō lia tau sanga. Talo sia o le aso le fontanga lia. O le afofola atu whapea ona whai eine se tūlanga. E mawhai ona maua se tū. Maua se tonu le lei. Ma maua se file mū. O le vaenga wha upwhai. Ia. Ma wha alawi loa mai loa se tūlanga le lei mo le vai aso fau. Lazo kausila sila. Ile tau mawhai mai pēr tō ina le tue whai tue mosona wano e taita ile atu. La asa wai. O toe anga waar tō ina e whaim taita I o Samoa. O le tūlanga nā tūla e pō matua lo na soifua. Matua lo na soifua wa lewa fo I tau sanga o na tū le foi. O la o e leo whapea fo o lilo I lalo ana ia ngaluenga le leisa whai. O loto a tele nisi o lana vaenga e anga waa. La to take over. It needs new brains, new minds, new ideas. Yeah. Yeah, mantua ia pe o le tele fo o whanau whapea. It's old school. Yeah, o le taimi wa te tau ni me to tia ni aitia mani fufuanga fo. A wa pe a whapea a le ale tūlanga e tūla I langa vaenga whai. Wa o te loinga lava. E le o toi e se toi fia lango I le toi ina. Ai a whape tūlai. Mai se sui fō, ia. E le tātou te le mai loa le nā tūlanga. Ile laso loa ile press release lo mtua nga mai. Nei ta uai vaenga I lua tupe maua. Male officer tute. Na pe o separate vaenga na lua. Whape na fula whalpui pui. Leo toi fo I arfa pui me folo le separate o walina na separate ko tu fatasi el valore mot nei. Lela o mana o ia vanga fia mele ai. E toi tu fo I vanga lua vanga fat pui mal toi fo ta ina. Ia e se mai vanga lelo. Mata la sa lo se fanga e ono tu le me fo le e tam fai su e tu lo ni si minsta e lua e tofu vanga e lua ma minsta. La sa vai. O nei le tae o lau le tae ua le ingoa tu la e pasa ma whaasoa I masis. O le whapea mai. O tactics uma le nei wa whao ngā e vai lua ina le ofiso o le whalpui ma le ofiso leo. Ina ia toi whao popo se si mean star. Whapea fo le vaenga o tuti toi whao. E entai se whato sina tuai nisi. Ina ia whaatele ina pea le numbers ia o le tanoanga le nāne le tae au. Na tonua pe ho lau fu na va la bona tilo ia ina ua peisi lungo le tala fu le a mena ai fu a le fai mai na fi ile press release le uma o so me ale fai mai e o ma termini o le tam fai va un no tomato ne tam fai vatu ia so tele lola
Po le aton wale mele tom fai le lo matua lo minga lo ise ma fau le lo le give in. I mea i tom fai tuai. O le lava fina mai ia na mua nisi extra numbers. O le tala sa o la watu la e pai le fa al o lua fo le whainga o tala. Ia. Wa manino ai i. O le man tua le wa tutuli la tau. Wa nofo foi matutuli mean star. Nofo matutuli ia mean star lango lango. To e whaoa ia la to alauni whaoa ta vale no this. A le lava pela le manino ia ali. O le lava e ta wana watu la tau. O le fesili la. Te ofo au. La me to e ta wana umi ai tangata. Le o to yese trust iana ia. Ia. So therefore, ta'atia, drop the subject. A o lela walia e mai lale to whawhawinga o isi means tāne i whaopopo. Ina ia entice, eye-catching, ina ia to whaopopo ai. Ia e ngalo ia. That's an old school, lawa mate ia mai o le lai tū. You know, o le tūlanga, ia, comes back to what I've said earlier. Wa maninoi i. Le mana o tula e pai pale mia ia le sunga la o le mali tua. Le mana o ia le ia fia mia pale mia. O le fesiri la ia te au ne le tao. E iai ese awala le ina mumusu e pale mia ia le sunga la o le mali tua. A tatu tanga i le road show. Ai le i tula i whainga malo o palo talua whelua tasi. O ai le tulo fo i le sunga la o le mali tua. Sa sapalia le ala. Le e ala ngao sa le ala sa tu alanga ia sa mua o ai sa nofo le fionga te mai tai pale mia o la auli mai la tu ia na faia o la mumusu la pale mia le tangata o le moni le alofa ia sa mua ai tato titilo la ia la tu fainga ia fai tau e manino mai ai i matua e le iai se la tu fata wa ino le tunu malana tapo inga le pe ato e fo ia sa mo ato e replay ma ko e play pe ia le press release lo mtole no mot ni a o ale tu nu ato e play pe na to lo la ia le tactics so lo mtua ia to vai pe fa nga lo mtua mo le tali file mu o i foi o tu le epa pe e tau aggressive langa approach pe au en sili lo mtua e pe e safta langa mo fule le tali ia le ai a ma tau le nei upu fa nga lo mtua o ina lai lo ai le sa pe la upu le pu e mai fu el fast ele se me fo e ele me ka o le fast e ele me ta o le minority government to pe o me uma ia am fenda pu e le ala am faina fatwa tu le tala wa uma o le to ye se me fia me o le sa o lo fa ile atu ma sa o lo te fa ma vai mai fa ma vai tula sa o lava natu la epa pena matutu o lalo o le wha ma vai loa ai tu le tofi i le majority lo i ai nei. O i foi, e ta ti ai foi, malolo ai foi tu la epa i ai lana ia sau ma le mele i ai. Onga, wha ma vai ia le fionga tamai tai pani mi ma tofi. A le o i ai le majority vaenga. Ia tilo foi le i ai. Le sia mea ta tau iana ia. Tau ia tilo le wa viral i lungo le o le social media. Ia le pāti le sa whai mai la tau. Nisio ana minsta. Ia ma nisio le HRPP a o le o lo o tele ne le vevesio le mata upu le ua molia le to tele o nisio le o le atunu. Le mana ia, that's not a good scenery. You know, it's very embarrassing. Le ua viral. Believe you me, ua o fo ia tunu ulai fafo. Le o tala no ia media ki kele ngai. Ioi, o le mata ngala le na mata ngale na. Awe le wo le hit and run le wa. I am so surprised of what I saw on TV. Yeah, oh my God. This is so sad for Samoa.
le mea lea tarasia ia ua le fesi umi o le cap lea toatu usul fono la solufu lima ea pesa. O le masina nei, towards Ioe. the end. Tarasia la ia fai se fofo pe o le melena fesi le au tusarea la ulia me la uli nei le si fofo mo nei le si vainga fofo te le ala mau fofo le tau sa ili atua. Po le ala fofo sili ia po le matalafi pa le po le ale me foi le nei te i o maua e fofo ua uile mai pe me ana le tau po le foi le ia ale mena le pita Le hoa tatula epa. Mai ma ue talo fai ia tulo. Mai ma ue pe ana tupu mai nei mau whawhita uni. O soi fua pea ia le tamaha ia tā wau maari i pētelo. Se ia mai foi sana whautanga po le ase to e ngā tala o le a whai mai po le foi sanga comedy la whai ngoa ma whai iai le nei po le ase fofo nei whawhita uni. Io, esa o le ia Aioi. io Ta alofa i le tapua i ngā taitai o ekalesia ta mama tina mātutua. Ta alofa i le lato tapua i ngā o loo ta talo pia i aso uma. Mo le ngase a māloa sa moa. Ai langona i lalfa anoa noa. Pei e lea mana ia. Pei e lea mana ia e taitai nei i tato atunu ulo whaiele tūlangal nei. ele se sela utala tupai. Yeah. Ele se sela utala pia fai tu al patol mele fai Ioi. Pe o le whaanoa noanga le nā mai tau atu le tele o whatata noanga mamia. Le ai se whaapia mai whaamarulu mai le tunu. Le ai se tua lalo mai a Samoa tu sai manei mea tutupu. Le ai e noa lava Ia pe ona whai atu whare si whatata noanga. Le sa mai tau atu le sau noanga le tamamatua le mai tuai. I loto whanga. Le whapea. O iai sau fuafuanga ngā i le atunuu o lo tapuai. Ia, o atulanga na iai. Ia, mantua pēla na whaso atu. O le ua tālolo nei tu malo whai iai lana a le lava li au mai se tala ia Samoa fia whaafonga i Samoa. I tai o ekalesia ta mama tina mātutua ia. Ai mai se foi le autula toa lo whaia upu i tu malo te tas. Ava matai mane foi pen fa pe kukuli uma marko o Ivania. Well, ia ia tula epa. Ia pe no whai atu. Whono le. E le ai se tātou te lea o ia foi tamari ia la whai ele fontanga le. Ale vaenga whai le so. A whai lava ai le o atu i le fono. Ia le ale si me whai. Whape po i ai fua o lea lava e atoa le fo le majority to o luas fulu lea. A whai tūlanga e tutuli umaloa. Ai. Se ole e ai si tante fai mai ele o attend, ele i od. Ia o pe le tūlanga nā le whape mai le saunoanga le ngoma tua ia ale ana pō. To ala to mawanga le tala nafi le fiafi whaapea mai ua whaaton wina le fionga te mai tai palemia ia aua ne i o i le fono. O le fesili la, o le fesili la iai, o le awa whaiela na whaatonunga, o le awa toi li poti tangata i o le vang, o whaafonga sa mo o whaise whaatonunga te tai fono e le sunga lauri en mali atua. Awa ne tau se tiai whaato sina na au mai e tamai tai palemia, na wawalau mai a oto. O ngā tau mai e i o tangata nei o toa. O toa e moni le alo lofa i le atunuu. Moni le alo lofa i o lato i tu malo. Ia le toa luas furu le tu maupea. Ia sa o ilau sau noanga E malu mai tali e le fionga tamai tai palemia.
ai matua I via le tui Io. le tui mai ai tua. Io makau kia I tuata vai leu fule te lom tua sole e whapea. Ngi te mi Well, you know, ator ia atonu ngai kaurua. Wa Yoi. ngi se kai minga rua kalngoi ngā aurua. No, lofta le mata noanga le malanga le nau mai nei la sa le sa whaere tō na ia paule na. Because yeah, we were so busy. We were so busy we have no time. Au la tō ia la sa enjoy la vale ma nai e tele ole. Se le ni sa o atu ma wha momoli nei tangata. Ia le wa mulu lea e loa le mta upu le nei. E pe ole tūlanga na iai. Langona I alfa no no. You know, I got to the stage where wo le to fioso I lunga le social media. Wo te le to fi falong it's too toxic. Paule me e te mile nei na lo focus lava I lunga le Miss Pacific Islands. You know, in that way e mawale fia ma le ata ma you know, I lo le mele nei o le tele le toxic o le mele tu lai mai. Oh. Ia. E to te rea. E le ni pengan fuile. O le te tam whai su e mai sa mua, te sumi sa mua pe na o le wanga I o le lato whono ngipi le ai. O wa le wharongo ma tata no. Tas ula le tali le lei o le whaia umarofo ko iwa le. Well, that's the only way. That is the only way. You know, ole a tele ai le matenga matele inga ruenga vaenga whauwhai. But they need to move forward. No, po a foi la ni tala lia e mul mai whapea. A mea la le iso tai atu a mea lewa manino. Manino a o whala na mai a nafi le press release a le sunga te teifono. Ia le fo na whafonga na po le whasoa mai e te maa ia ale. Ia e le ai o dilo I lalo. Ia. Le vea fuala le to tele tante lango le fatu tu ele tu sa mo te mini a tonu fu ele le ele o ese umar ko iva le kele ese room wa pe fa fita uli na lu tu le te mini o tele umana o na te run pe fa fita uli o ka ko wa agenda o ka ko wa fo I strategy o tasi ele tu malo Ia e pe na whafonga tu la epa. E le I whapea ua a mai se whaasalaunga la wai tele po se whaasalaunga e whaadi ai ua tatala lewa noa e le stala ia suita wā Ai wala ngona la mai tu malo te itasi nei onga ma te lele whaafita uri le tu la I mai e paulo le awala ua tutu la tō masawa vali e ave moli tai o la tō sui I le vaenga whaupwhai ona wale whatuatuina. Wale whatuatuina o lato sui e to aiva ia o o Which is, o tu lana e a whai ai leo atu. E mamale tātou vāanga whauwhai. O lo tama whai lato fufola mea. Ia, o le mea sa tatalo atu. O mai, a watu a mai whalele mta upo ani me tala no ai. Fofoni whawhitauli ai fōringa mai le ai. Ua mālosi le tupe. Wa malosi le tupe o le whato sina atu ai. Ia. He lola le upua le ngā matua ia ale. Enjoy your last time. O le whanonga te lea nei mea tupai o le whai o nei mea o le mata mata le atunu. Le tātu te whatari po a whi ela o mai nei vesi whapea. E tanga e tula epa. E le video le wa live I lunga that's gone viral. O le ne no fo tatalo. No fo tatalo ia tai o ekalesia. A fionga ti a kono malato fatua. Ta mama tina matutua. O tula toa le atunu. O le o whaiele. Le to whai. I tu malo te tasi. Whai ngā nuu. O lo no fo tatalo umatangata. Ina ia a mai se fofo le whawhitauri.
Ia ole ale ne no tatalo mo tangata se vai fai ngā pati ale fionga tamai tai pale mia mana minsta manisi ole tuangai. E se le manui o le tūlanga Sorry. Te sina me mtau tia li tupai. Ioi. Me le whatu e lau tala. Oka e. O I lava le. O I ale tali e ia te au. O le mani amana I o le atunu. Ia. O le tali na ia te au. Ati Tua e I tau me I. Mare me o le vesi e nei ma me ia ta o le e ufi ufi a. A le maua ele inu whaatasi me malimongi I le me o le pe o le suspect number 1 na le nei le amtanga mai a. A le mai I le o le ingu whakasi me le vanga ia. E mko I le mangingo aso le matalvai e koe ngā mea a. O ina whale te no whai mai titilo tula epa. Ia. No whai mai titilo iai. O ai umana iai to tono le nei pati. O lo iai fo inisi o lo iai tono. E le o fia fia. E le o fia fia ioe. Fōlinga mai lai ngā. Lai ia tangata e le o fia fia le manuia le tūlanga le tūlai mai. Le wala ina a mai fafo le ata ma mea umanei Ina iai te lato whaitaunga whape o I e leise si e lo mai tātou. Pōle tātou fia fia inu le awa ma ia pangā lea. O whera I whare I ele, pe mo vai ala a. Whare I ele na whai le. Neta ilo ia. O te tau, ia ui o te tau mai tau atu pe ia o ale o vai tele po o tai mo mua le whale o olo. Oh. Sorry. Ia. Ienu I tula epa, le tu fia tanoa e ti ngā I le ulu you know. Mai tau tula. Ia o le nei, o nei e a fo I whatau nu uai le tātou miss tausala, le tausala al Pasifika. Ola o nei O nei le iwa, tuso le iwa na ia Solomon Island. Le tāna o le fulutasia mātou. Nanga ese taimi Ai o le tūlanga ia. O te fia awa tualanga iei nisi ua wala au mai. Ia. Ai nisi ua wala au mai. Tupai, matou maua le lua whaatanoanga matula e pa le sa e whapiai. O le tamaita I tonga I ailonga pito Samoa. Ia e yoe na siringi e nisi po fia ia nuu. O le great-grandfather tamaita I tonga. O le palani skotilani lea sa mai sa taua. Le iai le Crichton I tutono sa taua. Oh, okay. O lona great-grandfather le na. Le na usu mai I le alo fau mose I nofo alii. Le tina lona great-grandmother la lea. Le tina ia la fino fau. I nofo alii. Le mawaila tusala o lona great-grandmother. O le ulu matua la lea le lo matua no ia lo wā fau. Lona great-grandmother. O le ulu matua le na alo wā. I nofo alii. Le ainga sa fau I nofo alii. Kua le kere. Yo e langa o le tufine matua le o lo tama. Mano. Yo e. Ia. O lo matua le o lo wā. Ia o lan tama ema e whānaua. Ia anti ako le great-grandmother o tamaita I le ai tonga. O na sa e nisi whapia ai e pepero le ai. Ia e le pitanga o le tamaita I tonga I Samoa. I no whali I masataua. Oh. Mangai, mani. Neila O neila le no titilo neile la fo mai nisi o le maenga le autonga le tapena ia Rachel o le iwa le taimi le na a Solomona. Ia o te langa o
le iwa Solomona o le sfutasi nā mātou. Ia, o le whai mai le si a vangara no fu Solomon o le ono lato. Ono le Okay. Se i toi tilo la iai ia. O nei wala se so whāno. Ia, e aso whakasi o komo Solomon ia, la so walu nei e Solomona. O isa, okay da. E aso whātasi o e slightly different ia taimi Okay. Ia, sono ia. Tula epa, e se lo whāno noa ta whaisia ta talo nei na ua a mai e se tasi fo i o sources mai Samoa. Le mū tele le maota le aloa li iri awa ai kolone tai mai ua le whale o stoi ina. I vai vasi. I hoi, matua i mū o mai lalo le whale. O le ua maua se mafuanga. E le iloa le ai longa futa o manti nei le mū. Nto i tala li male le whale matua le anga atoa le whale. Le whale whunga whalelua. Sa o fiu la tau titilo, wai mana i alo na whale sa mua te lea whatel malolo ngā totonu E peia fōringa mai fōi wa le ai fōi. Wa le te mile o le whale whunga whalelua le no watu la watala li mai. Ia, tupa e lo whaaria fōri ke e o te te to ino tu le pa ile a fōi. Ile visa le na saini. Pio le lau fōringa o si meala a fia mei na whai O le sa iele le a fōi le. Iele le news on le whapea ai se o mea na whaatatanoa ina le taimi le na malanga ai seina ina wa uma le chokom. Ia pe folana sau noa ia alema la auli e o mai taimi le o ta ape ai le whainga malo le wa vai le fongawa e le ilo fo e la tau nei mea e le i wha i loa i fo ele e te mai tai pale mia i le lato vai nga wha upwhai. Ia pe o le mea fo le whai loa mai e i lato e sai te leo mea nā e le whai loa Ia. O isi si ka tau punga afi. Ne ai o te pe ona whatutu la epa. O le aso matua i o pisi lava, le i lava sa uta penanga i tamata upu tantano ina. Ona ua whai asina pisi le tato vai fau leo le Redox Gold. Ia. Alo ne le tae au matua i o pisi telefoni matangata tutu mai le whale. You wouldn't believe e to o se fulu lima ia oka na whai le tae au. Ma le tasi na toe whai nei ina ua awha le tasi le uli. Ai o lea la ina ua uta uma mai le Zoom ala u team. Ma lesi se fulu tasi ana nei. Mana ia. Ia. O i whailane no atai nele tae au. Ma o whaapea i whai. O lefta o mauti noai. Le toa tele o le mamalu o le atunuu. O loo a afia le mai leo o le ngungu. O le arthritis, ma le rheumatoid arthritis. Mana ia na sa mo le tu sa o le kako product fo le a nga ke le arthritis ia ma le a fo ma le ngungu. Le ngungu. All joints. All joints. O ana nafi sa o join ai le. Sa o join ai le a fo le Zoom. Like a training sa whai e tai o le asia E ma eo fo la fōlinga mai la. Wa atoa la lua masina talunga. Na fo na autia le asia I nā ia o tau I Amerika
Le lana ai e whatatanoanga, ma mai e fo i e tau tinonga, a nisi sa lako try a tunga le product, i le te leo le swinga. Ia le whalasa maua ia nafi le training lea, i le tele o tangata ta alo i la langi, ua lato le la o ka inga le product lea. Ia lea la no le moe le e pola stofi, e whaila oka. Ia nei le tae au, whaapopo le sifuru lima lea nei le tae au. Ia ma lesi sifuru tasi lefta uma nei na ua uma le mātou training. Isi o members o lau team o le ua. Ia o le pēla o tūlanga na iai au whaafonga mai le mamalu le atu nuu. Pēa no whai atu. O i le wota malama i le toa tele, ai mai se lava le tū pāo li. Toa tele la tō o la vevea le ngase leo le ngungu. Ia whaasota i mai o nawa i lunga o le screen, ia la numera. Pēa whaapea o oe te maua i lea ngase. Ia, try it out. Ina ia maua i fo ile, whaasiri ngā malosi. Ia wa o isi a, ia whai mai. Tulo ula wal whafonga anga Samoa. E ai lor whaspua a oso. O isi e ai so. O isi e ai me ai sami e oso ai. Ia ate o le lewa maua la le vai whaingofia ai. O na maua le sosoani. Maua le malosi o tino ia awane i toi a hui. Wa e whai mai langa le mai e se tinga inga. Ia. O te lilope te a fia i tula epa ia. O te whai matua i anga tinga. Sau mawai wa lewa o silia nei masulu lima tau sanga ke li koe. Okay. Ia. O le wana le ona o le sime o le acid o le pia o le se ame e mawenga ka le ngungu le si o le red meat o le si o le broccoli le afo le okay. Yo le broccoli o le si o le red meat o le si o le seafood o le si o le elengi yo te fa ese Ia le talanga o le tala nā nai tangata e sa tu wili matai au. O le elengi isi o le apapi supo isi. O isi whape o le po masima foi. You know, matua ese uma lava ia awa le trika ai le ngungu. Ia e mantua foi la. Ia, sa noto le. E le leila langa o tō tilo tangata e le peoki le ngungu. Ai a fia la ko kidney si fuala au le ngungu. Yes. Sile na mea mtau tia o le fuala au le ngungu. E pe o le sipi o le kia le mea ai mapu fuala au. Ia malile loe o fale kongo e koe ma kidneys. Ai au ngala lewa maua le products lea. Afa o te o ina lewo ma ta i o iloa i nele tae au. A mata sau calls ya nele tae au le tainga le valu. 7:48 was the first call this morning. So o mai e o isi e o matu no tano te fone watu le a pia mai le si miss call. Ai le te tangi onga le ai e vili mai o lo te lunga te fone ya. O ino o iloa ai. Matua i te le a whaina o le mamalu le tuno i lea fo ngase a. Ia ai o le whaftai e le o se vai e whala au e inu e ono a fia inisi tō tonga o le jiao o le mea io e. Penetrate, penetrate le what they said yesterday le training. Mantuole le jiao le nei e malu ia. Sooth pea for le tato renew 28. Once it applies on the joints, it penetrates into le mele tina. Mo to ia new for Mariko. Mo to sila fear. Mele unique Asia. Asia can work from inside. And outside. Renew 28 ia male cold male redox cold. O kamalanga lua they work from outside. Mo sila fear ekele le ngala nga o le motels. E pingi lotions for ye ke konfo ma rapa yo joints ya me se foi ki eu sou ngungu po riders yo le products fo dale ele yo man ma o kanga uma fai yeah ne pe fala I think I'll probably get it next week
Ia. Ia o le si foi tā ua no uiloa nei le vai aso le nei. E. Aso lulu, te i le usu mai lau granddaughter alu le aonga. E mumua i e doti longa isu a. Aso tofi o watunga, ua pe e patu mai. O whātula kam, what happened? Mai, I don't know, Nana. O whākura alu su e mele jau. Wo i loa la se o tamal me tu ele jau. A mai loa ngingi le jau le tae au ra le aonga. Tu o me le aonga ta ele so mai toi ngingi. Ai o nafi, o titi lotu. Wa a matana maui atu o le, you know, it's amazing the product. This is the Renew 28. Yeah, Renew 28. Yeah. Ia na mo tatu umai e sili mai le asaeli. O fiana no foi o asaeli. Afa pe o Australia po New Zealand vala awane le oru atasi. Lua i valua toru wono o tasi. Asaeli i Sarah pe afa pe o nate no foi New Zealand. Kola ni atupa i le oru atasi. Lua i valua toru wono o tasi. Afa pe o le tini Amerika, Alaska, Hawaii po fia lavo ni Amerika. Ia na vala au maile le lima o no lua. Toru fitu o no lua. Ramon mole. O le maua mai se tasi o tatou paanga tula epa. O le lewa mautu mai le pongai o le malai ai le fale o wa ai kolone. Ma fua i fangesi. Oh. It would have been langa matua isa sao le anga lava le fale. Ia mantua le fale fonga fale lua le fale. Kua le anga. Ioi. Ia. Nei fale wa tau sangata te ola i folava o ia le fale fonga fale lua ma fale o loa i luma stoi ina ia whapi e folon fatan malo. Ia. Ia. Talua wa tatu filo i soli. Ioi. Ia o le lei wa pawa i leo ni tata mwhainga le nei aso ia whai fo o lau pisi. To sai ma le maliu o tamaya ta wamari ia a le pisi fo le nei tu ia te tonu o le o whamalia ina lau whafonga anga sa mo le nei tu la le ma whaso atu ia whamalia atu foi ona wa le tele se tatou whasoa ona o nisi foi o tūlanga le malufia a te tonu ia o le vai aso fou ia o le a whapena fo na toe lava ta pena ia manuia ia le ta pena atu mo le sapati a tae au tatou toe wheloa i le vai aso fou ia whamanuia pia le atua ia o tō uma ia ma pia foi oe le lau sunga tu la epa ia manuia sapati tae au alofa atu ia soli. Ia o tōna tu sapati tae au fto asto na i matu tae au o le Super Bowl a matu la sa ia Fōringa mai lai te le lotu le so sa. Ia le le tupai lo fatu ia ta fea to felo e foi na vai aso bala watu pe Ia so e fua ia okay. Ia le nasa mo wa o tu fa fun mai i le vai o le mata tu fa tasi mata i tupai ia tam fai lava e long pui i lau tu fa fon mo tatu ni America ia te lopo ina te peti ai ia mo le Super Bowl le so sa pe uma Super Bowl ina pe uma Kansas City ma Philadelphia o Philadelphia le alo Samoa le sau mai fia foi le sau mai Australia le i o mai lata ia o te lopo i se alo Samoa au Kansas City ia e na pe na ia tarusia ia manuia se au o ia ni alo tatu nu i le asa o le asau nei ia o le foi le au o le Eagles ia ma le foi le au Kansas City ia manatu Samoa ua lava i foi malau tautua i sole tu telo no mausu ale tae au usu ale tae au ia vai me o fuani na usu ale tae au ia tatu tu e felo i le asonga fua pe apule alo fale tua
e abatu i elu soifua malowola. Ia, ia manuia tele taalonga Super Bowl, manuia ia le taalonga whaftai pango, e manuia tele fo i laso sa taeo ia satu New Zealand, Australia, Samoa, ia manuia fo i le weekend, le o ato a matal matu weekend i nei, ia ma le tape natu i le aso sa o lumanai. E mo temi nei, ia o lauto o ona masani o tuila e pa whaftai li o sua, ia tatu tue wheloa i le vai aso fo i le aso fua. Mo soifua ia ma ia manuia Samoa. No tanu moni tate fia fiai o te sa ili mea e manuiai e te ulu ola fai manu tu mau Samoa ia mo mia inu e mamau Tama Samoa sauni mai vina ia fai le whaafetai i lo tato e inu lo tato nu ia talo sia lo tato nu ia manu ia
mahalo atu.